Rainbow of Sound Music Academy kepada Nakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jepelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakas ni saja nyadu Shpobuji Main Step, hadu Saubuji Janmin. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam cheneng, ki samla, ya piru barok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo ki jingi kai jingnang Shapang ke music. Hakan ek music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but Khasi vocal. Kan ek music school ke Jupunya di street performance but ki concert aman lau senam. Kum kadak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakan ek music school. Di parlok barok, wan lompat selam, wan ban syam ka admission hakan ek music school. Tang hadin keniat por balami kicing persya nagi dekot ke KSU lingba kicing yaki ba kendit kensan ha Garrison Bridge kalat ban lake big batch assembly nak kalian ke sorkar kalau kod ekran tang kato kanengot ki nong yalam ke KSU ha kapor sau baje janmet asket triat shwa kata gi dekot ke KSU kala syak hang lenti ha ki bor pulit bandrung syakardap ka ing dor bar thawan ka jalla batkum ka jing penpai mar kaliang git khot ka KSU kala hang lenti kala ya kawai ka kali officer ka batmurung syapo lingba ka tai ka kardap batkum juru saya kawai ka kali pulit ka babaro ara ki kali kimban se ban yai no da kawai pat ka phang ha ka bai dei pat bat ka jing khot ekran ka sorkar ya ki nong yelam ka KSU na kaliang unong yelam rangba jongka uba lambok star marngar ulapan penasya baro ki dekhot bakin long ki bayasha shipor man ailat ha ka jing ekran balada ka jing ekran kamlong ka basaiso ka KSU kat saperkhat da ki wei pat ki sinjam ki bateng e tirai sorkar adin kecing wan padi gum kadak nalian suka seng tak kasih ini petep saborok ki dekot ba ka sorkar sibit sabuji kan khot ekran je kaseng bat nyelit bitan kawai ke jemut masukar pat ki dekot tong ilong bayasha kat benang ekran sibit po sekretariat tu nget ba ki dekot kan ya apa sepo ke bar sekretariat bat kai bami nak ta je ekran nak kaliang jungi gum kinulam sebenarnya petip sikit khot baro bat ya ka lada ka ek bami ta ka bam bom hon tu nak kaliang kaseng ni sesong ni seperkat da goi bat kilat berarti sinjam nang ni syakmat ngasukan tu tang tai dekot begin long ke bayasha and up ai ka wa ka garai bami sibet ekran sorkar ni seperkat ai bami nak ta ka jing ekran sibet por so baji boleh sebut ya minta apa ni punya suami punya orang in up sipor apor in sa pek kalong keman Pro rekod biang kami kata. Biang. Tambah kawai skopi ba ya kan kaan ngila ada puli kan kendon iwe piwe bangi lai kendon gi bakta mat yong bahaya ka jenglong terai ke jengi kendon ka siap bangi nyai persya ba kita kendon lada ngilet cibet sekretariat bangi kuat pi di korup pinya don lang balade ka biang ke jengi keren kan biang lada kam biang kamu ngi haban pen krek biang pada segi we pat kilat jengi ki menjor